Banana fiangami. Kaka kafima yijia. Medibe mi akpɔ miaƒe video. Mia a subscribe na miaƒe YouTube channel. Ewenyigba TV. Mia like miaƒe video so. Mia mene amo na dedu na deblu. Akpenami. Eme kare jibe mawu ayirami. Ahoya kekpo mi la fia. Yevo banka multi-story building. Asamu ho gamble boni ala fia. Asamu ho ga inya. Nka asamu ho ya lunka pa ho ye. Suku ho inya. Otukle Ganaga. Le Volta Region. AGAVE Jebenu area fima. Nkata otuido. Otuine Sukuvio ke le SS alo secondary school. Alo college. Kan keva jo eka yotu hoya. Otu school hoya le John Mahama fe taji. Alo machobe president yake Hozine Ghana vai nye NDC top president uyenaba John Mahama epetaji. Ta owu hoyanu le the year 2015. Yo tu hoya unu. Lemi akwa anmata wati akwa nwi yepom 3 story multi-story building. Enya menye gavien yenu ya mo bale magleba otui the year 2015 alo 2015 ahonye ya ka school yo mozamo otui vo mokpo vu anu oda sile nwule yama ke nana ado akufa ado dankwa va hozi nye MPP top zinu nola le Ghana do akplomfia ko va hozia le epe zia ke plomo le fia motivu afia no ala ku Ghana va nye ne onye be president adepe eyi ojena na gomo ye mawunu ye amabubu va alo president bubu va alo eduklola bubu va mewogo aka susu yata ye eduklola na jena na gomo manugo bubu na va maji goa Ghana vio amaraka menyo moti bleda madako enye nu le ajim eshiayi nke jojoma isiami be double track system a agomade ala be school ho mele de vio nu sumo alo me de onu ta ka ova nye nenema oba amado oina school ala be amado wano afama no nye be afama to ame okele school okemo otrogbo afama azon fi afama to ogbona school ige kona school agbe first school alo Ghana first school afia mele evidemo nkata mebe mele evidemo the view school ige abaji ndeka etrogbo afama obo kemo kameo la afama ha eleba otro high school medizigo eleba aga fopa gbokata tro ava afama enye enua le eji kano onyebe school ho yakata amade tu ko onye Ghana fe guy alo yevo global nka taxpayers money onye be dukoma vio po guy aka jomo le vivi yoko wonu yakata de nkata ma huanu alebe de vio ata akpo school ho me azan lo akpo school ho ma no na nusosro ha na jefia to ajegato alebe jilo ho ata ajoko anyi adajirafo ikata ma yi nenemo amata ma timi akpo video ya fisi afika na le pomla mi hiane miape
commento kɔku ɖe eŋu. Mihia ne miaƒe commento eye meka ɖe edzi be ame geɖe ake le videoa kpɔma enya nu kɔku ɖe double track system ya gblɔ me le ŋu. Ale ɖeviwo le school yi ge atrɔ va aƒeme fia be sukuxɔ mesu wo nu o. Ta midi miaƒe commento, miaƒe suggestions. Midi eye midze agbagba hã miama videosawo, miaƒe videosawo midze agbagba miakpɔe, miagbɔdzi ɖi miakpɔe, miame, mi like, mia subscribe ɖe miaƒe YouTube channel to kuku ɖeɖe me. Ele be enu ya katã enu na atso. Gake aleke wɔ ge kafi atso? Miaƒe suggestionswo, miaƒe commentswo ye nana ge ele be woatrɔ ŋka anyɔ le edukplɔlawo anyɔ le eƒe ɖokui me. Ke migakpɔe wòatsi afi alo migakpɔe wòase ɖe afi o. Nu sia nu yi ke miate awɔ ale be ame aɖe anɔ akpɔe, wòade dzi ame aɖe ƒo ke midze agbagba ne miawɔe. Akpe.